Wethu uzobonakala-ke emdlalweni-ke uZalo-ke eveza-ke amava akhe emkhakheni-ke webhola-ke lona-ke oyinkakha yakhona-ke kwaMashu okunguyena-ke uSiyabonga Nomvete-ke. Iso lezwe-ke liqale lathola-ke lana-ke ngemithombo yalo-ke ngani zakwethu ehlukahlukene lapho khona-ke uNomvete-ke kuthiwa-ke ubesenesikhathi-ke eqopha-ke noma-ke e-act-a-ke kulo mdlalo-ke lana-ke khona ezobe lingisa khona-ke umqeqeshi-ke weqembu lakhona kwaMashu. UNomvete ngani zakwethu-ke uzogxila kakhulu kwezemidlalo kuphela kulona-ke uZalo, akukho la ezobonakala khona esethintana nemindeni-ke egqamile kuwona-ke lo mdlalo walo-ke uZalo. Ngokwemithombo-ke ethembakele umdidiyeli wawo lo mdlalo-ke uKing David Mogwebo ukuqinisekisile-ke lokhu-ke wathi-ke cha akukona amahebezi ngempela-ke uNomvete-ke uzobonakala-ke kuwona lo mdlalo walo-ke uZalo. Umdidiyeli wawo lo mdlalo uqhube ngokuthi-ke ukumcaphuna nje sesibheke ngabovu-ke ukumbona ukuthi-ke uza nani futhi-ke iliphi igalelo-ke azolidlala eqenjini lakwaMashu. Okujabulisayo-ke okunye ngaye ukuthi-ke indawo yakhe izothatha lo mdlalo iwuyise-ke elinye izinga nokuthi-ke leyo ngxenye ye-character ayobe eyidlala iyokhumbuleka nangelinye-ke ilanga. Abantu-ke bakuthokozele ukuthi-ke bebone-ke lezi zindaba nokuwukuthi-ke abantu-ke abanye futhi-ke basibuzile basiphendula ukuthi engabe iyozala Nkomoni-ke balinde ngabovu-ke amehlo ukubona lokhu kwenzeka. Bafowethu ngithi-ke uma kodwa-ke nawe unombono lapho okhona ohlukile-ke kule mbono yabanye abantu, ngiyocela-ke unginikeze-ke umbono wakho la kwi-comment section ukuthi-ke ukuya kukaSiyabonga Nomvete kuZalo ngabe ukubona kuyinto elungile yini ezoletha-ke ubumnandi kulona-ke uZalo.